Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel. So recently, from April 30 to May 6, we had the opportunity to facilitate a training for volunteers. It was organized by Serve Global and the Community Participation and Volunteerism Coordination Commission of the Addis Ababa City Administration. We had amazing youth volunteers from all the 11 sub-cities of Addis Ababa, and the commission lined up real volunteer opportunities for them. And after the training, they'll be deployed based on their interests. And in this video, I'm going to summarize the key points that were shared during the training, and this is useful for those of you who didn't get the opportunity to participate in this kinds of trainings. And just also I want to share my own experience. ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ወደ ኤሌቬት እንኳን በደህና መጣችሁ። ከኤፕሪል 30 እስከ ሜይ 6 የአዲስ አበባ የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ከሰርቭ ግሎባል ጋር በመተባበር ከ11 የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ለመጡ ወጣቶች ስልጠናን አዘጋጅተን ነበር። ከስልጠና በኋላ በፍላጎታቸው መሰረት ወደ ተለያዩ የበጎ ፍቃድ ተግባራቶች ላይ ይሰማራሉ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሜን ፖይንቶችን በዚህ ስልጠና ላይ ሼር የተደረጉ ፖይንቶችን ሼር አደርጋችኋለሁ። ምናልባት በበጎ ፍቃድ ስራ ላይ ተሰማራችሁ ኦር መሰማራት የምትፈልጉ ወይ ደግሞ ኢንትረስት ያላችሁ የተለያዩ በተለይ ለወጣቶች ይህን ቪዲዮ በማየት ሰማራይዝድ በሆነ ወይ የተለያዩ ሼር ያደረግናቸውን ጽንሰ ሀሳቦችን ታገኛላችሁ ማለት ነው።